Konde na ngathĩti ya The Standard na nyumene ngategera ngathĩti ya The Daily Nation nikenda tukamenya mantu uria Jakariro ukirirwa na Arua. Ngathĩti-inĩ ya The Standard na Arua yonenie message cia WhatsApp. Iji ni message cia WhatsApp kire group ya WhatsApp iguchita The Project 22. Group hizi ina ajumbe senator abamabama ngavana na nkoroki atongera barabathuri na kura na barabethagirwa bakigwata mbaru Rais William Ruto. Ne group ya WhatsApp ire kwerekana iri na atongera baba ajumbe MCA mangaba na maseneta na atongera bange kathomba baraba kwerekana ne baba kugwata mbaru Rais William Ruto. Iri kono tukura tukarona karatasi ne gatona na karatasi ne gatotano nkuthomere message cia WhatsApp ire tirekete na kuandikwa ni ngathĩti ya Standard ntuku ya Narua. Mbetikire tuta emokwe mwe tutonyere karatasi nege tugatwirinde ne ngathĩti ya The Standard ni araba kuga ghost hospitals paid billions, real ones denied cash in SHA scandal. Kurerekana ndiko na chibitali iri kwerekana iteo lakini ichiekeri mabilioni ja mbesa gukurukira mubango jogima bomwere jwa SHA. Irugono rwe karatasi ne gatwerenga kuthomera ru baruga ministry yogima ajande gorone nande eri na pressure ingi na eri na biori birito biraba kurua bitena machokio nyuma ya kwerekana kwena chibitali iri kwerekana iteo na iri chedreto chikenenkerwa mbecha nyingi sana gukurukira SHA. Iskando ire kwerekana nande niretete biori birito kire ministry ya ugima barabori tubomba kuzura bakiareza bwega imbiyongo ikwendelea aguku kulingana na bamba batongere basibitari chia anto kiumbe kana private hospital baraba idagoro bare idagoro ya mubango juji keneta Rural and Urban Private Hospitals Association of Kenya eto rufa nande ne bachumire tena kumeneria njira ira thirikari egotumira kwithirwa ekinenkera machibitari mbecha chia SHA. Kulingana na uria no mukaririgiti wa SHA ejekena ta Brian Lishenga no mukaririgiti wa rufa na ugete aibameneretie SHA kana bameneretie tongere ba SHA bakiuga bwethagirwo bugitumira njira iri itikwereka kagita na karaba gutambia kana bakunenkanira mbecha SHA kima sibitari. Kulingana na ndagitari Lishenga augete mabilioni ja mbecha jarenenkero sibitari iteo iri gwitwa ghost hospitals. Gendokena na ndia kuga niki makogi kinene sana na ikionekene gweta na mbere giki inyairi ya sibitari. Irogono karona karatasi ne gatwire ne aragukurekana nkuruki ya sibitari magana jatantatu monkera na ndi itedire twikire wa SHA kuma mwaka ya 2023. Baruga gukinyera kiumya giki nkuruki ya 93.7 billion ni mbecha chiediretwe SHA itirakeretie kana imbecha thirikari batara kwithirwa ikirekeria nikenda kuria marando ja SHA ira yajukirie kanya ka NHIF au kanyuma. Irugono karona karatasi ne gatwire mutageri ndene ya ngathĩti ya The Standard au karatasi ne gatwire nzigurum irugono rwegi William Olentimama uraombera gututiga na ndi family ya Olentimama libeteta kotini nikenda kurungika kurungika kwandikwa kwa yuku rira rikandikwa rio turo bo Olentimama na gichungu etwa biography. Biography mutageri yukurera andika ware kuonania muturo kana uturo bo muntu rira aciarirwe na aretere kira kionda thithitie monka kagite na kaweka muthia na ndi family yawe tongeretwo ni ana bawe bezikeneta Lydia Ntimama na Amos Ntimama ni betete kotini nikenda kurungika muntu moro andikita yukuria Olentimama urio gwitwa bare mwitate mtujo Pato Santo Olene 10 aririkana ari mucore waku family Olentimama na no ambirite go publish yukurere na ndi family ni regene na jo monka kinyabo bomba kwithirwa bakiarirwo bwega kuririkana yukurere ire Olentimama ire to biography of William Ronkorua Olentimama na ndi family ni regene yukurere mba kwithirwa rikiandikwa monkera bomba kwithirwa bakikaranze guru na mtoro kwenda kuriandika kana kuri publish bedre bakiare ano iroga no karona karatasi ne gatwire mutegeri karatasi ne gatothato imanto zegi mitino ira itherete kiumira barabarene baruga road accidents spike as a project to retest drivers hangs in balance. Kuririkane kuwe na wongere kuwa mitino ya barabara kagite ne gaka ndene ya barabara cia nthiguru ya Kenya kukirekanaga kwa kagita ga ntuko inya ikorokete 4 days yes kwa kagita ga ntuko inya ikorokete anto 80
ibombe takwithira bagito turo bwao kiri mitino myanya ntere myanya cia nthiguru ezi ya Kenya. Kuririkana kuma Januari kana kuma mweri wa Januari mwaka juju nkuruki ya anto ngiri na magana kenda ni batete uturo bwao 2933 ni batete uturo bwao kuma Januari ya mwaka juju monkera kagite na gaka gukurukira mitino ya barabara. Batari tena buga manto jarate omba kudura yakireta mitino ezi ni human error kana makosa jarate kuthithwa ni mtu kiumbe ijoja moja kureta mitino ezi makosa jaja ita mtu kudura gitithia ngare bothoku ire gwita reckless driving kwena gwitithia ngare na rwero ire bagwita speeding kwena driving under influence ire mtu gwitithia ngare maybe atumirete ndawa chiambo kita na ingine manto jage barabara inthuku poor road conditions jaja ija moja ya kurekana mutegeri jaja kureta mitino ire thiretwe kiumira ya barabara na bakiugaga kuma Januari ya mwaka juju nkurukia anto 2933 nibethiretwe bagito turobo gukurukira mitino ya barabara irogo no karona karatasi nega tutatu mutegeri ekininga thiti ya The Standard. Karatasi nega tona na karatasi nega totano nirogo ndura nkuthomererwa igie WhatsApp messages ya WhatsApp ire chediritwe chikiliki na chiande kwenka thiti ya The Standard ro kirona arua. How parliament has been turned into the president's lapdog Orana ndi parliament yombeta kugarurwa ne yatumiro iraisi kuthithia kira kwenda ni karatasi gatona na gatotano gagutariria bari gozo kwa kagita na ndi parliament kana mbunge nene ni ombeta gutumirwa kuthithia ngogira cionde Rais William Ruto akwenda chithithika ni ugo karium kuringana na bamba batongera barabara ritinga thiti ya The Standard baruga kinya kwathira Rais William Ruto ntukoinka ikurukite none kene gwita miario ya kumeneria bamwe batongere kana kumeneria mbunge no ntobwa nkukumo moto kathiti je ruga kagita kau konde rais nethagiro ari ndene ya manto jara gukarika ndene ya mbunge hizi ajumbe kana MP kuririkana ajumbe bethagiro bana njira ira bethagiro bagita ngugi nayo kwena group ya WhatsApp kuringana karatasi ngatona kathiti na The Standard baruga kwena group ya WhatsApp igwita the project 22 ni wita wo group yete baruga ithagiro iri na chore ba kuwi bara Rais William Ruto bareo ajumbe senator ngabana na kinya rais wengwa na ithagiro ndene group ya WhatsApp ito the project 22 kiri mocha messenger chione kena ne kathiti ya The Standard ndene group yete ile gwita the project 22 kwina message mocha na kena kathiti yete na nkethiro ngekuthomegera imocha message izi kire mwe message izi ironania ureno mutongiro baraba ingine ne bunge Kimani Ichung'wah akegeria kwira anto ndene group weze baithira bagichumeria kagite na karia bebere ya oro ari munini wa rais Rigathi Gachagua gitine ireto impeachment ndene group weze ne baraya eberaga bachumiri na wingi na baringe kura mujumbe wa Mathira eto Eric Wamumbe andikite ozo ndene group weze augete Gachagua aombere kumuthangiki wa kagita mieri 3 na nandewe ikagita gakuria baugete it's payback time no pity no mercy niyo barite ndene group ya WhatsApp niyo barite kagita na gakwebiria Gachagua nawe governor wa Nairobi Johnson Sakaja kinyana ombete kwa reke group weze na inyawe augana na twira thangikitwe ni Rigathi Gachagua kwa miaka 2 baki barombaga bomba kuthura baki muita nyumene ukataka ke group ingotaka messenger chiandikia mutageria chiandikia group ya WhatsApp ireto the project 22 mujumbe ogotwa Vincent Musyoka aruga iba kwenda mushemani junge nonto kwina ntu andikita tujuane kuna watu wana ushenzi sana ni uba kugonda ene group hizi kwa uko reda kana ndene group yego to the project 22 ni group ya WhatsApp ira ithagirwa ira na rais wengwa ndene na nkuruki athingativa we bonde bari ajumbe mangabana na senator baraba kurekana kinyao ndene group yene o muswanda jo impeach Gachagua jo umire na ajumbe baraba ingekura cheko mweberia niyo manto jama ingeje mbako dhuro jake ariro ndene ya group ya WhatsApp ire gwito the project 2022 kuma nyamanto nkuruki mutegereje ge group ya WhatsApp ikaratasi na gatona na gatotano ndene ya ngatheti ya The Standard.
Karatasi ne gatotantatu irogono roegie monini wa Rais Professor Kithure Kindiki na Raila Odinga. Baruga from Saitoti to Kindiki, how Raila handshakes causes trouble in paradise. Kurerekana urea Raila Godhuru agitonya kirithirikari cionthe kwithagirwo gukireta mogaruruku kathumba mono kiria nini barais ni ukukarium ibandikite rugono rura zama Mutegeri bakionanagia ati kiume kithiru uria niwe mutongeria wa baraba ingine ne bunge Kimani Ichung'wah kurerekana kwi miario aitire miario izi ni kuonania no kwithirwe mwaka ni 2027 kithurano kiu Kindiki atethirwa ari running mate wa Rais William Ruto kuringana na miario ria Ichung'wah itere kiume kithiru bobo ni kuringana karatasi ne kaga tutantatu ndene ya ngatheti ya The Standard. Kisumu Senator ejegena tatomu ya jienda kinyawe na chionekane ntuko inkai akiuga gitekia munini wa rais kire kithurano ga 2027 kikanenkero mtu wa ODM roka do running mate wa William Ruto akethiro metekia amene kia ODM ni ayo korakana na ndikuiza kwa Raila ndene thirikari ni gukuonania kidogo igukwebebere Kindiki kirimanto kathumba ikaratasi ne ga tutantatu ni okuona rugono ru Mutegeri. Karatasi ne kamugwanja imanto zege shukuru gochokwa karatasi ne kamugwanja shukuru gochokwa shukuru chikionekana gweta nambere na kurugurwa kwa mberia ntuko ya narua aritoba toka kire tamu ithatu kuririkana ne tamu ithagirwa iri na mantu za maingi sana mono national examination kana magerio za manene sana kire tamu izi ira niyo tamu ira ni buru no tokethero ina biumia kenda igeta monka Oktoba tariki 24 niyo tamu ikathira itamu kethero ira na manto kathumba jareo kigirio ga KCSE kigirio ga KPSEA kigirio ga KJSEA na kigirio ga KLEA kigito Kenya Learners Education Assessment aritaba form 4 ibaba kare kigirio ga KCSE arena bo 1.2 million bangi 99 bakethra bakita arisho akuthia kigirio ga KJSEA arito bangi 3 na grade 6 bakathia kigirio kira gito KLEA na KPSEA magaraja jonde dakirikana wa jakathithika tamu izi ikwambiria narua ira ni tamu ya ithatu ono kari karatasi na kamugwanja Mutegeri ngeta nambere burunga tegera karatasi ne gakenda kuri na murumo juizi tejoba moba jumbe na tongeria baraba kurikana ne bambeu mbithi barabara ndene mbunge nene na bunge ya Senate kurerekana kuna gikundi kimbeto kuthithwa ne bamwe ba jumbe baraba kurana ne jumbe bara ne bambeu mbithi baraba jetana gikundi kyao gikundi giki kana bamwe batongira baba barashemeni ntuko egoro bareo mujumbe Senator wa Nairobi Edwin Sifuna Babu Owino orane mujumbe Embakasi Gathoni wa Mushomba Ojono wa Githunguri Caleb Amisi wa Saboti na Anthony Kibagedi wa Kitutu Chache South baba ni atongeria bambeu mbithi na bara ni ajumbe na bange senator baraba kwerekana ni amangi kundi gyanto 70 atongera 70 baraba jetrange kundi kigwetwa Kenya moja Kenya mpya baraba kuana nde bakareta siasa cheke nande ibarombe tatongira bange kwithira bakibagwa tambaru irogono karona karatasi na gakenda Mutegeri ndene ngathiti ya The Standard ono ko garintu kwa naro Mutegeri ndene ngathiti ya Standard mbithiro nkiuma garuka ndeka inkai nikenda ngachokera na ngathiti yakwa ya The Daily Nation gata kuraja. Alright, karibu kaire Mutegeri Omero TV twithire tukithu jaga na kumurikana ngathiti ya The Daily Nation. Nikenda tukamenya imbi ikure ingi na ruo ndene ngathiti izi. Karatasi ne kambere kena ngono kathumba ile tukathu twimurika ndene ngathiti izi. Rogono rwambera tukamurika baruga His Highness the Aga Khan. His Highness the Aga Khan na ithire twakiamberia ndionga yawe ndene nthiguru ya Kenya ira ni ndionga yawe ya mbere buru
na ambĩrĩtie Ndionga nyuma ya kwarikwa kana kogwa togeni ni Rais William Ruto akomba kuthura agikinya Kenya ntuku ya Arua na irugono tukarona karatasi ne kamugwanza arito His Highness Aga Khan irugono rungi tukarona irugono rwegie tamu cukuru gucoka tamu ithatu na magero jarajo ndaja kethera jakithitho kiri tamu ize na nkoroki tukatagira rugono rwa katiba at 15 katiba at miaka 15 katiba nego celebrate miaka 15 niyo tukaithirwa tugitagagira kinyayo ndene ya karatasi geto katuthatu irunga kana sorry gatwire ikonkethwa ngitagagira ndene kathite the Daily Nation. Kenyans to assess 4 million loan from rural housing in new rules. Akenya na ndeba kaomba kwithirwa bakiona roni romunga najo milioni 4 kumania na housing affordable housing ira chombeta kuthura chegetizo na mbere ni thirikari nene gukurukira Rais William Ruto. Baruga karatasi ne gatwire bakoga atiri Akenya na ndeba karombaga monka milioni 4 kuma kia affordable housing fund ndikenda gutetheria gukuria rural affordable housing units na bobo ne nyuma ya mbunge kwithirwa igikurukia Mount Jaja. Mbunge nene gukurukira komite ya ire gwitwa delegated legislation nyombe itagwitakanĩria na unto bobo na nande Akenya bakethera bakeo kanyagaka kuringana na Samuel Chepkwone uranwe mutonga mukaririgite wa komite ezi augete ibetherete bagitagera affordable housing regulation 2025 legal notice 114 na komite ezi nyombe itakwithira igikurukia regulation u na ndikire baraba kethera bakenda roni ruru bakabatara kana rondo kuma kia affordable housing board bakabatara kwithirwa bagikurukua kirimanto kathumba kia mbere muntu ro kubatara kwewa rondo rum abatara kwithirwa arena savings ndene ya fund affordable housing fund ize kitaka muthitho kawe ni ugukwerekana ob kwa kumenya mantu nkuruki mutegeri ikaratasi ne gatwiri yegiruni rura kwerekana rukane kana erwa ni affordable housing board na mtu nwane kiro monka 4 million ni bakugo o karatasi no kauga twire mutegeri bakuga nandi kuri na mwankizo munene ejo egio tongeria zwa oro komba kwithirwa akejo kigiti kia gutwika munini wa mukaririgite wa KTDA mutegeri nirethagirwa ikirungamira aremi ba majani kuririkana nandi ni kwambiretie ruiro ruro nene rogochwa oro kwithirwa akia vice chairman wa KTDA na babo ni nyuma yake kuke oro ari vice chairman ejikana ta Eric Chepkwone kuririkana nandi kuri na candidate bathatu barabonde bakwenda gitegeke ke vice chairman gitegeke ke vice chairman wa KTDA kiririkana yake kurungamira nkoroki ya aremi 608,000 small scale farmers na nkoroki factory 77 kire county 21 ila chithagirwa chiki anda majani. Chepkwone ora waambire gututika kana akuire aumete na Arabomete county na aambire go collapse na akua ega collapse na akua main tariki 21 kagite na kana ari mushemani no KTDA na arantere shia Nairobi. Ara vice chairman wa KTDA kuma August last year that is 2024 na ndikuma nyuma yake kukia na ndikuririkana ni kukuonekana kithurano kiomba kwithirwa gikethitho ni kenda gikamenyekana no gatwika munini wa mukaririgite wa KTDA na ndem bondi ba KTDA 15 kuma East na West Rift bakomba kwithirwa bakiringa kura ni kenda bakamba kwithirwa bakimenya no bakathura kumenya mantu nkuruki karatasi ne gatwire mutegeri karatasi ne gatuthatu baruga think before you text. When that WhatsApp chat lands you in court, ithagiro kithugania mbere ya ugo kwandika message ro kandika ndene WhatsApp no to message yeu na yegwike kotini teninda ugo u ikathaiti eze ugo karatasi ne gatuthatu baruga na ndeni kwithire tokuri na wongere kubwanto gutumira buthu ku message cia WhatsApp na nande kuririkana mtu atumira message cia buthu ku no chethire antu aye na wikunya kotini. Kuringana na Lamu Resident Magistrate ejekana ta Flavian Mulama augeta kwa kagita gakaraja nande ni kuthirito kuri na anto gutumira mitandao na njira ireto kubatara Constitution article 33 ni eza ni freedom ya expression lakini nande kire freedom yeze
ithira kagitana kara muntu wambire gutonyera freedom ya ungi nigo karium kou muntu thaira kwandika message ciaku ithagirwa ukiandika message wije no withero ready no to message you no itumira gugikia koti na gukuthitanga nigo karium kwena muntu waje kwerekana bime bire bithiri nombere kuringwa baini ya 25,000 25,000 kana akarenchera mieri 6 no to bwama tuzaza za message hizi no kariyo na ndi kurerekana kagita na karoko andika message ciaku wethirwe uri tayari no kimenyaga message yu no egwikia kotini iruko no karona karatasi na gatatu karatasi na gatuna na gatano baruga katiba at 15 yes ego kongwera constitution kana katiba ya Kenya ikuringa miaka 15 ore ware rais au kabere Mwai Kibaki na Nkuruki ore ware prime minister Raila Odinga kurerekana kwe manto bombere kwithirwa baki overrule kuringana na speaker wa mbunge nene Moses Wetangula nombete kwithura na kuwa kiri katiba yeu kwa batare kwithirwa kuri na county 14 endete county 47 Wetangula aruga kuringana na katiba kwa batare kwithirwa kuri na 14 counties te county 47 ende na ndero ari rais kagita na kaumo Kibaki na Raila Odinga kwena gento bathithire iraba gweta overruled key provisions yes na ndi nyumene county no tochia 14 tia county 47 Wetangula akiareka gita na gukongwira constitution kiringa miaka 15 na araugere katiba ira ambere kwethirwa kin draft na rantere Bomas yendaga Kenya ithire na county 14 kuringana na regions Western, Nyanza, Central na Rift Valley yuchi machikoza chiega na wa regions Nairobi yabatara kwithirwa igitawa extra territorial itabatara kwithirwa ire county ibatara kwithirwa neutral unit arathirikani ne komba kwithirwa igikara nuba kugo karatasi ne gatuna Kona ndiko kurerekana Kibaki no atumire county chomba 14 na baithithia chia 47 gukurukira katiba hizi igagitana kana ndi nthiguru ya Kenya gukungwira miaka 15 ya katiba iro no karona ruraza karatasi ne gatuna na karatasi ne gatutano mutegeri ndene kathiti hizi kile manto dawje katiba at 15 baruga it is not an easy ride for women reps ajumbe bekoro kana mujumbe mwekoro aruga niba gukurukira kagita gakomo sana iruko no karona karatasi ne gatutantatu romanto za katiba at 15 baruga nyuma ya Kenya kuringa kura na gukurukia katiba Agosti 2010 ni kwa rena manto kathumba jara kumira baadaye kwena giteke keke gwita ni giteke women rep kira kia thondekerwe ekuru nikenda bomba kwithira bakirunga makirikyo ende korerekana giteke ki ekuru baba ne bagukurukira kagita gakomo sana kagita na karabari utongeriene ni ukona rugono karatasi ne gatutantatu mutegeri kwena mtu yaza aruga giteke ki kiomba kwithira kigitajanirwa na kuuririka sana giteke women rep ige gweta nambere na kuuririka no ntobama ba Kenya kinyabaririkana batije women rep bawo ibariku igitege kuonekana gweta nambere na kuuririka bonene ukona rugono rukaratasi ne gatutantatu kiri katiba at 15 karatasi ne kama kwanza mutegeri Aga Khan the 5 another 5th visit Kenya His Highness Rahim Aga Khan wa batano akaomba kwithira kiambiria ndiunga ya nthiguru ya Kenya kuma na harua here tuko Jumatatu mwaka ntuko ya Jumatano gukurukira kugwata ogeni ni Rais William Ruto eje kethiro ndiunga ya mbere buru ya Prince Rahim Aga Khan wa batano kwithirwa agitonya nthiguru ya Kenya nyuma ya kwithirwa kinenkiro gitige utongeria gutongeria yes Aga Khan wa batano ithe wa Prince Karim Al-Hussein Aga Khan wa bana akuire February tariki 4 na miaka 8 na niona ndi Aga Khan ujo unge urawejeta Kenya ugwitwa Highness Prince Rahim Aga Khan wa batano ajara kujukia kanya kau kwa Aga Khan akwamba kwithira kiriunga Kenya mutegeri
kwambiria ntuko ya narua. Nara Mombasa mutegere karatasi ne gatonana nara Mombasa anto batano ne batigi barana ngurario inene sana nyuma ya ntuku ya Jumamosi Saturday night Jumamosi utuko bagura robo nene nyuma ya container ira ya kamatine trailer container hii kama toi trailer yagwa na yago irangari ya matatu 14 sita matatu nara nterete kibarani Changamo Mombasa container ze gwire na ndi atiga anto batano balingi bonene kana batigina ngurario inene kulingana na sub county police commander wa Changamo Endo Andimoshama ugeta anto baba ibogero chibitare na Coast General Teaching and Referral Hospital na ibetete na mbere na gutunga tero bobo inyuma ya container kama titrera guitoka na yago irangare matatu irari barabarene irugo no karona karatasi ne gatona na mutegeri kiringa thiti eze ya the Daily Nation mutegeri uno kwa karintu kwa narua uno kwa zero tawe karantu kwa narua ndene yankathiti chieto the Daily Nation na the Standard uno kwa karintu kwa narua ndene yankathiti ya the Daily Nation na nkoro kinga thiti ne ya the Standard ibaga sana onu bedero ngiko ndagira kagita gake gaba ambetaga Danish matuma muthomi ithiro rena roko iri rutharimi